Manipur Bank gaina membu taram nokchari. Masih lesson profit and loss. Okay. Sisi aku gi kanu ni ko. SSC MTS aku gi 2022 dah hanggiba kanu question ni ko. Mark home ni ko sisi. 3 mark ni ko sisi. Saya man lain hangam ni thazdi ko. 3 mark ta hang le me sisi. Aku gi 3 mark ko. If the cost price of a book is 150 ko and the selling price is 137 ko. 137.50 ko. Then calculate the loss and the loss percentage of the book hai ko. The kone putuk tu kai nam tam dana. Kone putuk tu kai nam da here kai pirang gi ngaje kai ko. Here ko ai sum no je khang na bai tak ni ko here kan pali je ko. Here ma gi kan je cost price ya kya ne ba rupees 150 ne ko. If the cost price of a book is rupees 150 have ne ko. And the selling price is aduga selling price na kya ne ba rupees 137.50 mange ko de ko loss oile ko aduga sita ko na cost price pyramid selling price pyramid ko aduga gadi ko na putok je amada kai putok na tamda loss puto je ko therefore loss is equal to cost price minus selling price ko. Ado agad kya tare? Cost price ti 150 ni ko minus 137.50 ko. Ado agad di si kya tare? Jadi saya gidi ani makai ko. Ani makai mdale tara adra ni full ni tara. Adri 12.50 tara. 12.50 tai ko. Tabra. Chumro yang ori jiwo. Chumi ko 12.50 tai adera gadi next ma puthoi je kaino calculate the loss puthokre ko loss puthokre and koi gi loss percentage puthoi loss percentage of the book puthoi adera loss percentage puthoi ko loss percentage ti kya no am tanda akoi masa hai ko samani ko loss na ko kidawani loss na san tham matak thamani ko adugo always time ko cost price te ho kadam ni na ko cost price makata ni into 100 ko simon khang se lo ko sai the high grade there go jo mun khang jen bio ko loss by cost price into 100 ko video sang ga ni ko aduna thun dok sing gi ko loss si kya ne ba 12.50 ne ko aduga cost price ti kya ne ba cost price ti rupees 150 ne ko rupees 150 ne ko into 100 adhe gadi sije acha ubna ka ji ko 50 ne ka ji ne 50 ne sida ka pada 3 thunge 50 ne sida ka pada 2 thunge ko adhe gadi yenga je ko 12.50 have je 12.50 have je asi into 2 tor gadi trying to maka have ne ba adhe gadi 25 ta ro dra 25 ko masita ani ko 25 by 3 chumi ko ai 12.50 je lupa trying to makai have never ai pensela gadi ako gilpa kumanga tara kane ko adi kumanga tara gadi dri kumanga ni gel ji ko kumanga da ako gi kya ne ni 3 ni ngada ko adi ta gadi 3 8 ja 24 ko 1 in hand 0 point la ni ko adi gi den adi di 1 ko adi 3 9 ko 1 adi 3 mujula ane adi kya tare ma tumne answer da apoi gi 8.33 ko 8.33% ogada ko aduga aha maktara Manipur Bank na ma mutram noksri ko ngasi gi topic se ko profit and loss ni ko aduga for SSC bank exams ko aduga and others ko aduga profit and loss ya asi jam maru oi ko profit and loss se koi most of the exams ko koi even UPSC te jo koi UPSC ki kwan gi ko sitet ki paper da koi consecution gi kanada UPSC ki te jo koi profit and loss ya woni ko UPSC je koi group D de gi horaga group koi scale 1 2 3 ko lam ta koi ana Google ji yeng bi ko ya woni ko si mangwe na koi na ngasi
maruina ko si kona karam ba ko gi exam sing ko de kona mainly focus to je ke exam dra ha ga di ko ko gi SSC gi ham de MTS ko MTS adagi di combined higher secondary level ko combined higher secondary level CHSL ko adagi di CPO ko adagi di ko gi different kan department ni ko adagi di GD ko GD constable ko GD adagi di no yaw ba si ko professional show ko adagi di CGL ko CGL aduga kingi dana ko gi bank exam sai ko bank exams tana kam na habdo ihraki ko bank exams ta ko gi kano yaw je ko gi SBI clerk SBI kan PO ko adagi di clerk ti yar ko ni ko SBI gi ko adagi di then ko gi IBPS ki ko akon thabe exam je ko SBI clerk ti SBI PO di tang di lui ko ma di tang khon de de ko IBPS ki ko gi IBPS ki PO ko sima dum crash slightly medium oi ko IBPS PO adagi di clerk ko IBPS ki clerk ko adagi di clerk layer ni ko adagi di IBPS RRB ko RRB gi office assistant IBPS ki ni ko RRB gi kano ko gi clerk ko clerk adagi di RBI Assistant ko andagi di ko gi IBPS ki ko IBPS ki ko gi scale yaw budi scale kuna aina maruna focus taje scale 1 yaw e ko professional lo yaw ko ne ko adu aina maruna focus tawdi ko scale 2 ga 3 ko scale IBPS ki scale 2 ga 3 ko gi railway gi ko railway gi ya masing am koi ko railway gi bot chi no hai ko koi gi railway gi se RRB hai ko mo ji ko si RRB siga RRB ma de ko sina railway koi gi recruitment kono hai ni ko board hai ni si gi je ko gi NTPC ko NTPC se sta am ko re ko koi gi ticketing gi gi am koi gi railway gi am mai kono mi mi ko koi je ko adagi di koi gi sorry am wala me koi gi active service ki NDA ju ko na sina zum NDS yi yani ko ada kwen na na ga ta ba ko gi ngasi gi profit and loss ki kwen na medley kwen na series 1 ne ko sina ko kwen na ga ti ja basic concepts of profit and loss ko aduga and discount ju ko then smaro ya mo bi ni ko adugi ne ko ha wi ko abdi adagi di most important formulas khang jaba ya jaba ko formulas ai nan talaki ko ai angam level ko most important formulas short tricks akon thina khimam ko short tricks to save time in exams ko chitara lagu no ko ai sin no nai ne ko adagi di previous years questions with easy explanation ko adagi di real time oriented kanu ko practice questions si makai ni ko khane ndi ko sigi basic akoi concepts ko si khambir ko basic concepts adagi di concepts of profit and loss ko discount ko most important formulas ko ragi short tricks to save time in exams ko previous year questions ko aduga with easy explanation ko adu real time oriented practice questions ko kana gumamna koi gi kan tong ning ta ga di ko ai gi kan da koi gi weekly gi koi gi mock test to koi gi at free of cost ta to yawni ga di ko ai gi kan da chambiro telegram da join to biro ai dem kan da mock test ki lon tharak ki ko mock test ki koi weekly gi dam pang thoi ko adu class koi gi kan to ga ga ju ya ga ni ko class to ana sum koi gi no khang da ba hang kera ga ju dam ya ga ni ko to ana ma'am hang pa jaw ai ko ai ji ka koi mi manga tai e ko
hoi sina ma legre ko back to the class ko okay profit and loss tak tran da action kon basic ko tang ge ko si kana ko gi meme nen law ko si jina ko gi hai ban pa jina ko gi articles ko gi particular ko gi kana ma ko poche ma ko item song khak mana kidawre lupa kana da lupa chama da mana lei re ko ana muk kidawre am tan da mana lupa cham da le poche mana muk kya da kana khoi gi atop da lupa cham kun di yo le ngon da lupa kya kana ge am tan da lupa khoi gi rupees 20 ko rupees 20 kana ye ko aduga si je sa haning is kana am da aine le rek pom man je ko ko si ai gren munabdi tala khini ko price ko at which the item is procured by the seller ko is called cost price ko haibdi kaina matam da pocheng kha koina kedoba akoina risk sam yaura ga tare ang bi ai na tran tongbe ko adugumba dalere pa kogi price to dalere pa kogi adugi price to ne bu ko cost price ai ko aduga selling price hata gadi akogi ngasai gi sold to gi shado ko akogi it is the price at which the item is sold by the seller is called ko in price ko ana something ko sp ko aduga is the profit ko profit abdi akogi it is the excess of the selling price ko over cost price hai di kainam da akogi profit abdi kainam matan na profit abdi akogi selling price na ne cost price te hen ba ko selling price na cost price te hen ba ko hai di sai da cost price pa sam ne ba selling price sam kun ne ko adura di kidawe adura di selling price ni hel ne to adura di adu profit ne ba ko adu ne profit ai je ko adagi di kaigum pas na kaigumba kogi hariba kogi same akoi item ja mana pedo game tam da kogi lupa cham pe le paja mana lupa kana de yo kana yo leba it di yo leba ko kana item se ko hi tomatoes na har ko tomatoes ne queen thambe ade na ko tam da economics tam da kai ha game tam da akoi gi demand da gi supply ni hen bai tare stage da manipur gi akoi gi area kya da loyal am da kai da myam thare singje asidagi akoi import torpa hari mapalom dagi kedoba akoi manipur da pusalak ko pusal pusana marang kai bai tare aduna kedoge matan access akoi gi ngasai gi items to marang kai rabni na ngasai gi demand dagi supply ni heleba ko adura gadi kedore am tanda aduna akoi gi maman jetta jagadi silo de film la eba ko aduna mana manga lupa kun taraga yolagi na mana lupa IT di yoleba ko ngasai ha gi do sejda akoi gi cost price se asi just mana rep sadu kita na teba sejda mana risk ma yawa ga rep sadu ne ko koi gi cost price habje kaino hai taraga di kona asi je koina rep sadu ne kitang hai ba deba akoina risk sama kalau loina rep koi gi price na tagna mamal du ne ko aduna sumana lupa kun mange ko sana koi gi lupa IT di yoleba ko lupa IT di on taraga rupees 20 ma kana tore minus level loss ka weba akoi excess of the cost price over selling price have come have the ngasai duna selling price na cost price tiki saw koi gi excess to bane hen mane ko handa kisna mu kumai to gam tunda koi cost price ya asi jina mu selling price ti hen bai tare cost price ni hen do ko cost price na hen ba ko it is the excess of the cost price over kanandagi ko akoi gi selling price tigi si selling price ne ko sp je selling price ne ba aduga adu do akoina kai ko yam da low sa khangna ne ba ai koina mang ba do ko si je si basic sima tang tak pani ko khan phajana har khe ko okay ham na koi gi cost price sab je kai na jam ta khangna ji ko cost price koina cp har khangna ye ko si je kai na da it is the price at which the item is procured by the seller ko hai di kainam tam da cost price ding sign hai re ko
procure have the kainam tum the says the obtain to have the says the by the seller ko asagi mamanam khang ne ko cost price have je ma je khoi gi mamanam ni karam mamanai tar gati sama yawarang anda akoi gi posam khak lei bido ko sama yawarang anda lei bido ne ko kanan khana by the seller ko adu cost price ko ai ko adu ga then next ta khoi gi selling price SP ko it is the price at which the item is sold by the seller have the seasonal ko ngasai have ang sai jagi ko selling price have the ko na ai ko gi ngasai gi yon gi moment ko yon gi moment pot ama yon gi moment ko adu ko na ki ko gam tam da price ko adu ko na selling price ko next ko gi profit ko it is the I horan kan screen do irake ko it is the excess sai ibam jam no item siang ko over cost price CP ko have the sai ha gi do profit have the kainam tam da akoi gi selling price tu na ko selling price tu na ke do ba akoi gi cost price te gi excess to ba hen ma to ko sai ko ai ta khre ko have the sam pi poto sam kun de yo le ko adira ga di ki do re ko gi selling price tu na hel na tro excess to na tro adira ga de du do profit ne ko adira ga di magi formula si isin ba re ko that is ko the profit have je isin ba re ko profit is equal to selling price minus cost price ko ngasa selling price to kya ne ba magi do samaga 120 ha ne ko 120 ko aduga magi lere ko mandina 100 ha ne ko adere ga kya tare 20 ne ko 20 je kaya no profit ne ko si je profit ne aduga next ta loss ko loss amaru oi ko loss have the kainam tam da it is the excess ona ta na ba of the CG profit ko ona ta ne ko cost price over cost price ko CP over kana dagi over selling price dagi ngam tam da akoi gi kedawa ngasagi loss hai tar ga dina isto cost price to aduna selling price dagi hen bai tar asagi ko na kudam mon harab da makata da hajra ki ko my formula jan e gi to har ke ko loss ki formula shan bi ko loss is equal to cost price minus selling price sim bi ko profit ko asli profit and less than loss ne pa aduga sijna koi gi cost price minus selling price adudi yeng asiko masai man cost price to kya no mana koi gi IT dion gimne na tra nate my cost price tuna lupa kano ne lupa chama ne ko aduga man gon give tuna selling price tuna kya no IT ne ko IT ne chumi ko cost price na lupa chama ni aduga yon give na IT dion ne aduga di lupa kun mangi ko minus 20 chali ko 20 chali ba sijine ba haije haibdi kedawe am tanda masagi sigi cost price na kedawe sigi cost price ne sigi ko si cost price na selling price tagi excess to jo haibdi cost price na selling price tagi hena chaw we ne hele have ne chumi ko haije ko ai sigi to am ka ko lo sabdi kainam da khoi gi kedawa cost price na cost price na sawe ko kana na sawa cost price na selling price tigen chaw ko adunga side na selling price na cost price tigen chaw ko koi gi profit na loss na koi gi cost price na selling price tigen chaw ko next ta gi formula jeman isin biro ko aduga then koi gi amazulani ko profit percentage na profit
profit percentage hadi kainam dana it is profit ko it is profit ane ko express is percentage cost price, that is profit percent is equal to profit by cost price into 100. Simpson America. Hadi profit percentage sabdina kai kam tana tebe ko profit percentage sabdina to cost price to ado cost price tagi kyamu ko kyamu akoina profit se kyam lai ge habje akoi gi kyam lai ge habje asi je akoina sada kya tongi ge sada kya mang ge habje asi je akoina percentage ta akoina onto maru ani se khangdu ja akoi gi maje profit ani ko profit percentage habje maje profit amani ko express as percentage on the book express maji express as percentage ta ko of cost price ko cost price to cost price tagi lo kani ko loss so kadagi di profit su ko akoi cost price tagi kaya amuk koi gi tongi ge ado adugi sa ta kya tongi ko sa ta kya mangi habdo sa sina sa ta kya tongi habdo adu phongdok na bai tare ko adu phongdok na bagi formula ne ko aduna adu formula ji kai nam tanda profit percentage equal to profit by cost price into 100 ai ko ta bring si je sum khochra profit ong asai da koi de lupa kya ne ba kun ne bu ko adu ga di cost price to lupa kya na cham ne bu ko adu ga di into ko gi 100 ne bu ko adu di si 100 si 100 si khana ne ko adu di profit percent je 20% ne pa cham da koina kan taraga lupa kun tong ba habja kano ne bu ko कोई 20% है ओके नेक्स्ट कई नाम तंदा नेक्स्ट loss percentage को it is loss को express as percentage of cost price को of cost price sana ira ga ai sana ira dam ya sana ira jai को that is ko koi gi masai gi ko habe manai ko si ko sina mu loss percent jita mu kai khenam da ye mu mun ko konan question pakla ga loi khang ni ko is equal to sina mu loss la ani aduga cost price into 100 ko si ju sap sam tarang ani ko ai sidang sai loss gi do kya ne ba 20 ne ko aduga cost price di kano kya ne ba cham ne ko adu ga di into 100 am ne ko si jo 20% mangai ko si dum tai ko adam ta ga ne ko ma formula thong nam pyramid ne ko adu stand note ka syam ke ko hai di manam di kaina da si formula jama han isin biro ko si formula jama han isin biro maru yam oi ka dini ko si je maru formula ngat ne ko ko leje loss cost price ani ma ko gi profit ta ju ke da we profit ta ju cost price na ko gi yeli ko adagi loss ta ju cost price ni ko ko gi loss by cost price ne ko into 100 ne ko ko ne sai yeng sana ko note ta kanam piram gi ko note ta p sana ha ji ko it should be kept in mind ai ibam jeno kha o yamna pharak ta phom di ni ko ai kimna ka phom lai ta that ko ko gi both profit and loss are calculated on cost price CP ko have the kainam tamda akoi ningshin ja it should be ningshin ko it should be kept in mind that both profit and loss are calculated on Canada on cost price ta have the
profit su loss ko animak se akoi cost price tigi loin mak kan khot ka ding atane ko marandi mang ba ju tong ba je mang ma tong ba ha ji kai lep tino ha ji cost price tigi lep tino tro aina lupa kya lupa ngasagi lupa se wari lupa chang kun di wala hare aina lupa chang kun je kai digi lep tino ai lupa kya tong ge ha ji kai lep tino aina cost price tigi lep tino tro adagi di aina lupa it di wala adura gadi ai lupa kun mang hare ko adura kai di lep tino lupa kun mang khang se haidi cost price tigi aduna akoina sida khangadab je aduna loss ki percent puthok madam da profit ki percent puthok madam na always ko cost price ya makha daram thamni ko una deba bu kaina da profit percent aga na profit na mathak lani loss percent aga na loss na mathak lani ko asmaina ko gi sigi logic sima strategy jema ko gi khangin bi ko ani subuda formulas ko ai ana ithok ke matam yam lawgan formulas to ascertain cost price or selling price when profit or loss are given ko I have the formulas ka lai ko akoi profit ko selling price cost price or selling price ko when profit or loss are given ko akoi cost price puthok na tagana akoi kedawa selling price puthok ya daga dina akoi profit and loss ya piram bagi kano dine formula ne si ne ko ye mineraji ko the first to find selling price when profit or loss percentage cost price are given in case profit percentage and cost price are given and cost price are given ko kai gumane ko akoi gi akoina to find selling price ko akoina selling price to find selling price puthok eta gadi ko when profit or loss percentage and cost price are given ko aham gidi yenga ko first in case selling price kini ko profit percentage pithok ma ba and aduga cost price ki kedawa percentage cost price pithok ma ba aduga profit ki kedawa profit percentage pithok ma ko adu gadi selling price to kedaro kane am tamdina then ko selling price is equal to ko akoi gi $100 plus profit percentage ko 100 into cost price ni yan have ko habi akoi gina profit percentage ko sai da akoi gi profit ki percentage am bithom ba profit ki percentage se 5 ni natraga 10 ni bithom ba aduga cost price bithom ba cost price se akoi gi akoi 500 telarek pani 600 telarek pani na ko warim da cost price se warim da kedawa am tanda rupees kanone khaji ko rupees 400 as ko aduga magi profit ki percentage na koi 5% em bithom em ko aduga di find the selling price ta ga dina selling price ki formula do akoi gi nona swani ibya dev ko selling price ki formula am le ko selling price is equal cost price ko plus profit natra sijine ko adu do sijina te ko sijina te ba habdi sijina kanone chumna gi ko gi selling price to puthok pai ne ko aduga whereas sijina kamai no am tandana sigi selling price na kamai to gam tanda ko gi ngasagi selling price puthong matanda ko cost price plus profit na ju aduna amani ko sijina kagum ba ko gi magi profit ki percentage pithok ma ba adu cost price pithok ma ba adu gadi sigi kanu jo rakane ko formula aduda sijina ga da formula do kai na matanda
selling price to 100 plus profit percentage by 100 into cost price ko sumai orakani ko simunna kano torakani ko aina practice ta koigi sigi kano singje seasonal lo namukti holakani ko adagi adada phajana khangni ko adagi 2 da ko koigi 2 da engage loss percent and cost price ko ai samjale ko are given, then selling price stage na loss of na akoi stage kenara ka nji kenta na tese akoi stage da yani ko 100 sidana profit na plus ni na 100 ko 100 minus akoi gi loss percentage ko by akoi gi 100 ko aduga into selling into cost price ko sina have the akoi gi in case ko koi gi loss ki percentage pirama ko loss ki percentage pirama ba aduga cost price pirama ba hai cost price se asai dana cost price se lupa akoi gi khudamona se koi ma cost price se 600 harame ko aduga magi loss percentage na koi gi 10% harame ba adu itara gadi se magi kano je loss se koi na anto idna ko loss ki formula amadi koi gi loss se question ju putho idna ko loss se kada is equal to koi gi kano ta nganda cost price minus selling price oidna ko cost price minus selling price ni na sina normal ne ko aduga si jina mu khenari ba khena bu ta ke ko khenari je kaina amtanda si jina ma gi loss ki percentage pirama ba adai cost price ki kano do cost price pirama ba adu itara gadi ma gi formula do si jo gane ko find the cost price find the selling price ka ne ko ada putuk tu si jine ko yare ko hola ko dikhang kane ko lam ko adagi amana to find ko sina amani ko sina cost price ki ko to find cost price ko when profit or loss percent when profit or loss percent and selling price are given ko adre gadi yeng je ko koi first koi in case loss percent in case koi profit ya yeng je ko in case profit percent and selling price are given di kaina tunda akoi profit percent kana adagi di selling price ka bithoma ba ko find the cost price ang pe ba ko adu ga di cost price se akoina selling price minus profit ni dana ko have di kaina matunda cost price je amram the cost price putho itara ga di nona find the cost price ai tara nganda swana no irambe ko have di cost price se koi gi nona putho di selling price minus profit na putho maju ya ko sidi ngasai pigre dana ko normal ne ko sina ko sina akoi gi normal putho pogi ne ko sina te ko sida hai jina amane ko sida hai jina kaina tanda akoi gi profit ki percentage te asi ju pirama ba ko adagi di selling price pirama ba aduga find the cost price na hangak tara ga dina magi formula do kai oga ta ga tanda akoi gi cost price is equal to kay ane tanda 100 ko 100 adug makadana 100 plus kogi profit percentage ko profit percentage asai na cost price ni yelidana andana selling price ni yengeda ko sina profit ni ko aduga second samdi rajra samdi ragi ko second ko
munne yimbiho ko second na in case loss percent and selling price are given ko ai fasan ulak ko ngaw ko are given ko adu ita ga mai formula do kai wani matamda masai dagi manani ko abdi stage na ko na cost price to ko ne ko sina loss ki ne ko stage ta ko gi masai ki type ta sa na ko gi 100 ko al makala sunda stage ta 100 masai plus ni na adana minus loss ni na loss aduga percentage ko aduga kanana selling price na yen ta sigi kanu kai je sigi koi sigi kam kan na matam da koi gi kedawa magi kanu do magi loss percentage pitoma ko loss percentage ne aduga selling price ka pitom ta agadi hamni ko aduga magi cost price tu gi formula do kai oine ba 100 minus into selling price oine ko adu question ko gi among pa ko sijina cost price na profit kini ko 100 ko 100 ko 100 plus profit percentage into selling price hai ko yani ko smaina kya ko kya pi regi yengsi ko percentage kan thapo me stage da ko gi pung dika sang law ni ko sei isla ro ko maru ni di je stage da profit kyam ne ko profit ki le re loss ki le re adi profit percent ki le re ko profit percent ki le re adagi loss percent ki le re ko adagi di sizem kham have the it should be kept in mind that both profit and loss are calculated on kogi cost price to ko mangi tungi khole ha je khudmak se kai dagi cost price te khanga da ne ko aduga sizna selling price to find selling price ko when profit or loss percentage and cost price are given ko have the profit or loss ki percentage ko have profit natragana loss ki percentage ama ko ama pirama ba aduga cost price am pirama ko adragadi ahamda kogi profit ki pirama khala je ba profit percent pirama khala ji ade cost price am pirama khala je adragadi si formula je si ogane bu ko si je ogane bu ko adagidi loss percent ki piram taragadi loss percent ka koi cost price ka piram tar cost price ka sorry selling price ka piram taragadi si je ogane bu ko adagidi sin amu kogi cost price ko cost price to find cost price when profit or loss percent and selling price are given ko to find selling cost price when profit or loss percent ko have the akogi profit cost price magane akogi either profit ni khangde profit ki percent ni khangde loss ki percent ni khangde ko loss ki percent ni khangde amaga akogi kanaga selling price ka piram taragadi na akogi magi formula do si oine have ko have the 100 ko by 100 plus profit plus lakani ko profit ki ko lekin koi minus koigi loss na minus lakani ko sta plus lai ko into aham badana koigi find the koigi selling price hadana cost price na into to bani ko multiply to bani aduga find the cost price ang taragadi akoigi kanon to ne ko selling price to bani ko aduga siga ko adudi question ka holaga khangreng ji ko matam jam sang jo no yening moy ko question number 1 is something game to okay see ubrem ko a shopkeeper buys calculators in bang for rupees 15 each ko he sells them for rupees 40 each ko calculate the profit on its calculator in rupees ko rupees ki for kanoni ko magi symbol ni ko and also the profit percentage ko sila hai je
कोई शॉपकीपर ने कैलकुलेटर जे कोई बंग आईडी कोई बंग आईडी कोई डजन गुम्बा को मोर देन डजन गुम्बा को हाई खर याम कोई मागी क्वांटिटी दो अमखक नतबा याम बाय तारे अखोई खर याम लौबदो अदु माना लाइक कोई कुन कुंथ्रा नि फुल रे खलजेबा अदुमकी पलम देव को माना अममदा लुपा कोई 15 इट्स लवेबा लुपा त्रांगा अममदा को लुपा त्रांगा चिंगा लवेबा को अदुगा मान योन बजना क्या योन गया मतमदा माना he sells them for rupees 40 each का माना लुपा निफु योलेब को calculate the profit को on its calculator in rupees को अदुगा and also the profit percentage को अदुगा कोई कनो तो कोई profit तो अदुना पैसा मशीन तो पुथो होये अदुगा profit percentage तो को अदुदी आमबदा अकोई स्टेज द को सॉरी अकोई गी स्टेज द सॉल्यूशन थरागी को here को से पिरामिजे cost price क्या नाम तमदा rupees 15 ने को पत्रा आधा पिरी है ने अदुगा selling price ना क्या नो selling price ना rupees 40 है ने को अदर गदी लाइरे को प्रॉफिट तो को दिको अदर therefore profit is equal to कोई selling price minus cost price को selling price minus cost price को अदर गदी क्या तारे selling price di lupa nifu ni अदर cost price ना lupa tranga ni को अदर गदी क्या तोंगे lupa kun mga तोंगे जुमे को kun mga मोना तोंगे को अदर दी profit ची क्या नो सिद्धे जिता profit से 25% तो sorry 25 ने को my formula ना कई नाम तंदा profit तो कहता गदी selling price minus cost price को अदर मागी profit से कितना रहे हम तंदा profit से rupees 25 पॉइंट है को अदर गदी कोई ना profit से कोई की उजिक नो profit की कनो ऐसा कोई हाई की तो उजिक के दौरे profit की कनो फंगे को profit फंगमने ना profit percentage पुथो हो जाए को profit percentage ती कई नाम तंदा ऐसा ताक रहे को profit percentage ती कोई ना always कोई cost price ती पागल तो नहीं को cost price ती पागल तो नहीं profit cost price into 100 को इसमें को इसने को अदर गदी profit से क्या नेबा profit से rupees 25 नेबा को अदर cost price ती क्या नो साइड cost price ती rupees 15 नत्रो 15 को into 100 नेबा को अदर गदी सीजे 5 न कपदा 3 थुंगे को सीजे 5 न कपदा 20 थुंगे को अदर गदी क्या तारे 25 into 20 दी क्या तारे अदर दी 25 into 10 दी 250 नेबा को अदर 20 दी 500 तारे को अदर रुपीस तारे मनीना रुपीस 500 को तारे को रुपीस 500 तारे को रुपीस 500 को इसका आंसर ले को क्वेश्चन नंबर 2 में रखे को सिजे कोई की कनो को SSC MTS कोई ये 2022 दा हंगिबा कनो क्वेश्चन को मार्क अहुम नि को सिजे 3 मार्क नि को सिजे सान लाइन हंगमनि थाजति को 3 मार्क ता हंगले मे सिजे कोई 3 मार्क को if the cost price of a book is 150 ko and the selling price is 137 ko sorry 137.50 ko then calculate the loss and the loss percentage of the book hai ko am da kone putok tu kai nam tam da ne akone putok ti se kai nam tam da here kai pirang gi ngaje kai ko here ko ai sum no de khang na bai ta ko ni ko here kan pali je ko here ma ki kan je cost price ya kya ne ba rupees 150 ने को if the cost price of a book is rupees 150 है ने को and the selling price is अदुगा selling price ना क्या ने बा rupees 137.50 मांगे को दे को loss होले को अदुगा सिलिस ता कोई ना cost price pyramid selling price pyramid को अदुगा गति कोई पुतो जे अहमद कई पुतो कने मतमदा loss पुतो जे को therefore loss is equal to cost price
minus selling price ko adu ga kya tare cost price ti 150 ni ko minus 137.50 ko adu ga di shi kya tare ndidi sei gi ani makai ma ko ani makai am le tara adu ni full ni tara adu 12.50 ta da 12.50 tai ko tabra chum roi hore jibo chumi ko 12.50 tai adu ga di next ma puthoi ji kai no calculate then calculate the loss puthokre ko loss puthokre and koi gi loss percentage puthoi loss percentage of the book puthoi adu loss percentage puthoi ko loss percentage ti kya no loss percentage ti kya no am tanda akoi masa hai ko samani ko loss na ko ki dawani loss na sang tham mathak thamani ko adu always time ko cost price ti ho ka damni na ko cost price makha ta ni into 100 ko simun khang selo ko sai the high grade ga jo mun khang jem ko loss by cost price into 100 ko video sang ga ni ko aduna thun dok sing ko loss kya ne ba 12.50 ne ko aduga cost price ti kya ne ba cost price ti rupees 150 ne ko sum ko rupees 150 ne ko into 100 adu ga di si je acha ubna ka ji ko 50 ne ka ji ne 50 na sida kakpada 3 thunge 50 na sida kakpada 2 thunge ko 2 thunge ko adu ga di yenga je ko 12.50 have je 12.50 have je asi into 2 to ga di tang thoi maka have ne ba adu ga di 25 ta roidra 25 ko ma se ta ni ko 25 by 3 chumi ko 12.50 je lupa tang thoi maka have ne ba ai punse laga di akoi gi lupa kumanga tara kane ko adu kumanga tara ga di dri kumanga ni yela ji ko kumanga da akoi gi kya na yani 3 yenga da ko adu ta ga di 3 8 cha 24 ko 1 in hand 0 point la ni ko adagi den ubra adagi di 1 ni ko and 3 9 ko 1 adagi 3 mujla ne adi kya tara matam na answer da akoi gi rupees koi gi actually kan percent ni ko sorry si rupees nati masai ju la ne si je kan ga ne 8.33 ka 8.33 percentage oigada ko aduga si 500 soire kan tra ko ai kan khal ai puka usdini singe sorry ai sogi mi ko ngapi ni ko sorry sim ngapi ni ko si je ka we 25 ni 20 500 ni ko 500 je 3 ni ga ne ba as ai ka jon 3 ji udri jon ko adune kai no 500 ta rai je na adudi 500 ta 3 ni yela je ko 3 ni yen bada 31 ja 3 ko adudi 2 le me 20 le re ko adu gadi 36 sa 18 ko adudi 2 le me adudi adudi okay 66.7 ko adudi kya ta yam tanda adudi kan ta re ko 166.7 percentage ko ai 7 na ore ko 6 na ore ne 7 la ore ko adu ga si ore da ni ko percentage to si jemo ka se piro ko ka ai kan ne bap se ai prai kan rupees ta puto ko da ne ka adu 3 ji ho da ba se 3 ne ji si je kai ga da nam da 166.66 irajo are na tagna 7 irajo are ko jo akoi gi 8.34 irajo ai ko aduga or san irajo ai si ko have the 8.34% irajo kusugai di ko samane di ko have the 3 dum sakane ko ado ko na 4 lo no jiaw ai ko aduga 3 dang tham jiaw ai ko ani mo ron chumi ko ado question di san di hang wai ko adi 3 ra 4 ra ni hang wai ko sumam ta hang bare ti ko question number ka pa ji ko question number 3 da ko okay si jna ko gi SSC yan tani ko ena college ko SSC MTS ko 2024 da si ju mark kanoni ko 2024 gi ni question ko ko kana ko mangi thana bi biara mani ko ko kan tra kana MTS ki thagi ko ngu da ko akoi si je kanoni ko ma hum ni ko si jo mo 3 mark ngatani ko
3 mark ni cut off na kanu oi ba ko cut off na 1 mark ma le ko admaina akoi gi SSC MTS ki 2024 gi hangam ko sida hangi se a share was purchased for rupees akoi gi purchased for rupees 470 ko purchase ko and sold at a profit of and sold at a profit of 10% ai adudi sida ko na kai ube agem ko sida here solution de ko here cost price is equal to rupees 470 ko aduga magi profit percentage na 10 ne ko 10% pirame ko 10% pirame adra ga dinga sa ko na kai ai akoi kai gumba akoi gi kedawa cost price na tragana cost price akoi gi cost price na tragana ko cost price ne aduga magi profit ki percentage ka piram tara ga di profit ki percentage ka piram tara ga di kedawa haba adra ga di ko na find the selling price e adri selling price kam palane ha matamda adri ilala re ko selling price thani then ngasai do ko tawasi ko adri 100 sana ko 100 ko plus profit percent hamna to aduga makadana 100 ko into cost price and mo sinjalaji ko adudi ubra oi ko adudi sem 100 plus profit percentage tigano 10 ne ko by aina ko ne holpni ko si 110 subscription mi an ko cost price tigano cost price ti kanoni ko si 470 ko adure ga this is 110 tare ko 110 by 100 into 470 ko sida akoi gi yengbe absana akoi gi kan thamaja ko sa akoi gi 110 into 470 by 100 avne ko adure ga di si je kho lage ko 470 110 je ai gi calculation ko to hot ke ko yam line ta name ko si 000 le ko 0 le de then de gi di space an ka ni gi di 0 gi 7 le de gi di 7 le ko gi 11 ko 11 de gi di sai soi ready sandre si de 4 la ka da de ga di 0 0 7 sida 1 la eko sida 4 ga 1 ga di 5 517 si je ke to kai tai ba 51700 tai ko by 100 ko ubra siang ka ko chena mamang da ina pigram ni ko si second akoi second tara da phone ngam ni ko ai multiplication akoi gi 3 digit by 3 digit se pigram ni ko pigram ni ko aldi 51700 tare ko adudi by 100 an ko si 0 zika na roder gadi kya tare rupees therefore rupees akoi gi 517 tare magi ngasagi ko gi selling price to 517 tare ko ui ko yare ko sana question amani ko kisi ko okay sijna akoi SSC gi kanoni ko combined higher secondary level gi 2022 to ko ai gi je kanta je ko ai gi thawaina si je nomini ni chang ko ai kan thagatam ne ko nomini ni chang ga aina ai gi kanu ne ko ai like usra ke ko akoi gi se koi gi combined higher secondary level gi lai engonda ai oja or me ko CHSL gi lai adagi di MTS gi lai hawaldar gi lai ko adagi di man lai ko like khale ko adagi lakhol ga aina kan tor pane ko lakhol ga aina sem ne ko sa hang ni ji pena nanda a person bought a table for rupees 420 ko nupa khana koi kana ko gi misang khana koi gi table je lupa kya da leba 420 da lai ko
bought ko and sold it at the loss and sold it ko at the loss of 15% ko adudi find the selling price ko find the selling price puthoi adri lai ko aina sanana baina aina question je kadawa kana tawne ko akogi lathoga kona previous year questions ngatane si ko ko ngasa ne me ko ai do hage tawne ado ngasai ai amat thau ji ko te ko ai thara ado hochara ki ko si je akogi ka tawne tum daga here akogi magi kano ani here kan thai je tharo dam ko ado noi khang nam ko cost price kya ne ba 420 ne ko 420 ne ba ado magi akogi and loss percent je kya ne ba loss percent je 15 nen pira me ko chees de ko 15 nen pira me ko 15 nen ado gadi akogi selling price to akogi putho ko akogi loss kya selling price ko selling price ko is equal to ngasai ko mane ko is equal to akogi sidisina mu kumai la kana matamda chejana na akogi 100 ko akogi nga profit na plus ta idna sida minus loss percent ko by 100 into cost price ko ado gadi kya tare amatamda akogi 100 minus kya na 15 ko 100 minus 15 into 100 ado cost price ti kya no 420 ko ado tara gadi akogi 85 tabra 85 by 100 into 420 ko smain tare ko ado do si je akogi 20 na ka yeng ji ko acho na ka yeng je man 20 lo bi na 400 je akogi 20 square je 400 ne ko 21 square na 420 actually 21 square to kan akogi 21 na ko 21 into kano je 20 into 21 je 420 ne ko ado ga 20 ne sida ka matam da kya thunge 4 thunge ko 20 ne sida ka matam da 4 se 4 ahamada 40 da ka man na ko 20 ko 4 kano sorry 22 za 40 le ko ado 2 pore ko 2 pore 2 je 20 tare ko ado ga di 1 ko adagi di then adagi di okay sidagi laitre ko sidagi laitre ya lai ba laitre ko adagi ko si 5 ni protection 5 ngadam se ko 5 no ka adagi ka pyari ba ya yari ko 5 ni se ka pyari ko 5 ni se ka man kya thunge 5 kan thungi ko 5 1 ja 5 3 ko 7 17 thungi ko adagi 17 into 21 ko situngi ji ko 17 into 21 ko si je kamana ai khota ubra 17 into 21 je ai di sana hole ko ai angka ko che hating be ko ai di am na 77 ko 717 ko cross multiplication ta wani ko 7 to 14 ko aduga 111 ko 15 ta ani ko de adu si space am pianga da 15 irani ko last ta kya no 212 2 do sim pa tham bi ni adu di kya ta ni akogi 357 ta male ko ade gadi si je akogi rupees 357 ko sugumba kano je akogi koi hotta mo to ko sugumba je khaga sigi calculation je igi kano da thagat khram ni ko sugumba je akogi hadi exam je pi je akogi prelims ta tier 1 da tier 1 pi je 36 prelims ta natran tier 1 pi je 36 second kitang ne ko aduna yana koina calculation to mutan matam yam sangan be de ko adu gini da aduna question number 4 je sita yam line hokre ko question number 5 am to okay question number 5 to ko a kono ko gi refrigerator was sold for rupees ko gi kya diyo leba rupees 517 hai ko rupees 517 ko aduga
aduragadi amagi aduga at the profit of 10% ko, at the profit of 10% ko, find the cost price ko, cost price puto amni ko sina ado ngasai koi cost price puto pagi koi kano do high re ko cost price puto pagi ngasai formula ni singi ba okay isin do jo high ra ko koi gi cost price puto poi de koi gi here ko here kya kon pyramid kya no selling price ye rupees 517 pyramid selling price pyramid ko aduga profit ki percentage pyramid ko profit की percentage से क्या नाम तुमदा 10 नेब को आग दे अदुदी मसा हागी दो कईगुंबा कोई selling price पिरमबा अदगी profit की percentage पिरमबा अदरगदी cost price पुतोपदो काम तुकनेबा अदरगदी therefore मतलब then इन थाराजी को there 100 का अदगी तुसीने profit ने को plus profit percentage into selling price ngasai duna ke dogam dak khen abjeng ko cost price puthoi taragadi selling price na ye koina multiply to godaba aduga khoi gi ke doba khoi gi selling price putho khoi gi sorry yes selling price putho agana cost price na multiply to godaba ko to iko sida jo selling price 100 minus sika copy de ko si formula ni ko ade si na mo koi gi kano gi se dai kano apum bola me ko cost price equal to and have me ko then je cha ta me ko then ya ora kalo ko an ko ade ga di sta mo chinjela ji ko cost price is equal to 100 ko 100 ado plus akoi gi 10 ko man di profit percentage ham tro aduga into selling price kya no 517 ko si je khangjilo am da kwai maru khangjin ji ja cost price puthoi ta ga di selling price na multiply ta ne ko si cost price ne ko adu ga di si je cost price puthoi ta ga di 100 minus si je mixing over ko adu ga di si mo chinjela ni ko 100 ko 100 ki 100 chinjele 100 ki 100 chinjele profit ki percentage kya no 10 ne ba adu ga di sai ta ko gi 100 adini 110 tare ko tadra 110 tare ko 110 into 517 ko adu rega di kamai hokkan am tunda sige sana chamani ko ko gi 517 jiga kano ge laga di 517 da into 1000 di santa ani ko 1700 ta ani ko by ko gi 110 ko 110 uri ko uri se 0 honga si 0 ji kana bigro ko si 0 ji ga si 0 ji kana bigro ko aduga sigi kano je yela je ko 517 je kedawa 517 je asi je kana yendawa 11 yendawa 11 yela je ko adudi 11 je aduna 11 4 ja 44 को अदरी क्या ले में अदुदी 7 ले में को 77 को अदुदी 5170 ने 5170 ने को 7 अदगी दी सेजदा 11 अमुक कनो 11 7 जा 77 को सीधा 0 हमने में को 0 जे सुन पुकलो को अदरी गदी क्या तारे रुपीस therefore rupees क्या तारे हम तंदा अकोगी rupees 470 तारे सिना आंसर ने को खंगनी को अदे क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 6 तो रसला जी को अभी हम सांग जुनो येनिंग ते को ओके सी क्वेश्चन जना कोगी एसएससी की कमांड हायर सेकेंडरी लेवल की 2021 दा हंगिबनी को दिशा पब्लिकेशन की कनदा यावनी को Ram sold a watch for rupees 370 ole ko at a loss of kya manga at a loss of 6% ko aduga find the cost price ko cost price put hoy ko adu ga ding sa formula si na yare ko dum
the solution ko solution ko here ko selling price is equal to rupees 376 ko and kamagi loss percentage na 6% ne ko 6% ne adre gadi kita wani am tamda then cost price is equal to loss kiti kano si sama nei ko si giga sama nei ko si giga sama nei kena baibu silai re ko ma ai andang kon silai re ko si giga sama nei to gada bu sina minus kana minus la kada 100 ko 100 minus loss percent ko loss percent into selling price man di cost price puto amne selling price to more kane ko aduna sida jo ko gi idore 100 minus kano into selling price ko 100 by 100 minus loss percentage into selling price ko laira mani da uste ada formula sing do akoi practical oina akoi gi kano to mina lon kham mani ko adura gari sikana ta wani am tanda akoi gi 100 thambiro aduga 100 minus 6 ko adure gadi into kya tare adure gadi 376 ko na to 376 ko adure gadi 100 minus 96 into 376 si je top na kapya rangani ko top na kapya rang adong mare ko yeng si ko six man ngapi gani ko sije mark je ko gi 100 minus 6 na 96 thamore ko 94 gadam ne do sije hom ko gi assignment na ko gi ma'am ko gi US ko aduga kanam gimbire sine ko kana tranganda assignment na ko homework ento tabiro aduga tablen ko 94 na ko 376 ka puda 4 thung ne ko ado atai pamai ke lai ge do adu thido ko ado sida ina sida kok tiri ko gi 94 live ko aduga sumda 96 ile ne ko ai wanda wakal ju chamon na bai tare ko aduna hathu tu semnina ngatang wakal ta hu ko aduna myamna koi simdok piro ko adudi rupees 400 ko sijana right answer ko sija ko maru wena ko akona khangdu je sida maru wen khangdu je koi gi sija khon amne ne rang anda ko masana ai question je koi like mari ni ko SBI gi kan da gi ju lawre ko SBI de gi club kan ju lawre ko adagi like ko like question ko adagi di MTS akoi gi SSC SBI gi kan gi jo previous year questions ko mains prelims ki ko adagi di sigi kan lai re ko kan gi lai re SSC gi habalda SI gi lai re ko adagi di asumda ko gi lai am lai ko akoi gi adagi di sigi teacher gi ko sigi Manipur phong pre primary gi je si jam kani ko pre primary na te primary gi ne ko mon pre primary gi je primary gi level gi ne ko sida gi ju kana mem phang ai tare ko se ja hangem ko smem do aduna mem ngasi gi di matang sida kaina bidai lo jare ko hadi gyan ta da yor ga judum akoi gi telegram chang ga dum kan rang da ko ai phajana gyan ta na ba taksar ke ko ado ngasi gi di video jam sang gi do re ko adun matang sida lo shin jare ge ado mem na akoi gi video jana kana pi ra ga di ko akoi gi adum nong gi koi gi support to boy na ko akoi gi share to biramo comment to biramo aduka kamero koi kano ko adom na koi gi subscribe to matam ko akoi da yamna akoi gi quality content oi ko video ke am semning e ko ha si tang seno hanam to ko itu 3 days ko akoi gi probably koi gi 3 days ki almost 3 days sang e ko aduna si je ai mawang nu sema ne ko sina aha mana te ba asoi bi da gi sum kan tang an kan tai ne ko aduna question je mawang sing gi ba gi ai myam ai uchra ke ko Smaina koi gi sing gi bagi myam lai rabne ko se sing gi wes no le to sida sing mu rabne ba to kantara ga lan biya ko dai kantara an da sik phajnang chindo ine ko aduna
Suaina akoigi sana ko ai kanoda PDF ta akoigi Telegram tharake ko sigi akoigi profit and loss ki ko sigai tharake ko suaina akoigi profit and loss ki formula singje kam formula singje nan akoi ngasin nan gi do adagi jo hen bakra tharake ko adu ngasi nan je asen di kwai di important ni ko sidi dang khang bodi yabdi yare ko adu ga extra wana non khan taraga di ko koi Telegram no join to biro ko share ga Manipur akoigi bengaina asigi di akoi kana bi dialogue jari मैम याई फेमिनरसी या फरे